ngixolise ngesigqoko. Sihlabele mgamo. Izindaba zakho zeGonzo News kwiGonzo TV usifundela uSiyanda Maphumulo. Kubikwa ukuthi kuyayalwa noma kucelwa bonke abantu ukuthi bagqoke amapitikoti abo obuso phecelezi imask ukuzivikela ngisho kuthiwa uhamba wedwa ngoba kuthiwa ungazivikela ngisho nasemsuzweni wakho ngoba awazi ukuthi ngoba uphuma uza emakhaleni akho uhamba uqoqani yonke lendlela khona manjalo kubikwa ukuthi kule lockdown nakulo level 4 abantu abahlale ezindlini bengaphumi kodwa kuthiwa ungaphuma kwi-comfort zone. Ezemidlalo nina nicabanga ukuthi khona ezemidlalo manibuka nje la ezweni kunje nifuna ezemidlalo kuyadlalwa kumnandi kuyadlalwa kunina kuyafika kunje kuyakhalwa kuyafika kumnandi kunina kuyadlalwa nifuna ezemidlalo lindele ezemidlalo nibona okhuna nibo kuyadive kumnandi kunina ngibona isinandi la kumnandi uswimming pool kuyatshuzwa kumnandi nifuna ezemidlalo into enicabanga ezemidlalo nje ezemidlalo kuphela nibona ukuthi kuyadlalwa nina la nifuna ezemidlalo zani nifuna ezemidlalo zani zona lezo ho ezemidlalo zokunuka ufuna ezemidlalo wanda akukho ezemidlalo nithola la kudlalwa la ho kuyagulwa la abantu kuyafiwa la kunesifo nanifuna ezemidlalo nanifuna nezemidlalo nje abalaleli bize niyabuka balaleli bani laba babukeli bani ezemidlalo yani yona lezo ababukeli abacipha ezemidlalo lindele ezemidlalo nakudlala awakwazi ukudlala abantu ake umuntu odlalayo la oh serious kabi lento le ngikhahlela nawe